Mobility Day konferencija vodeća ICT i poslovna konferencija jugoistočne Europe u području računalnog oblaka, primjeni mobilnih rješenja, novih tehnologija te primjene u poslovanju, obrazovanju i svakodnevnom životu. Iz godine u godinu konferencija donosi informacije o najnovijim trendovima. Središnja tema Mobility Day 2016 konferencije je mobilnost posvuda. Slijedi kratka izjava Tomislava Bronzina, organizatora konferencije. Dakle, ovo je 10. po redu Mobility Day konferencija koja se bavi mobilnim tehnologijama, ali u širem smislu, računalnim oblakom, svim tehnologijama koje podržavaju i omogućavaju mobilnost u području poslovanja, ali isto tako edukacije i svakodnevnog života. Svake godine okupljamo preko 300 ljudi, ove godine očekujemo čak 400 ljudi polaznika konferencije, s obzirom da je ipak jubilarna konferencija. Već sada imamo veliki odziv s obzirom da je to, znači, za one ljude koji svake godine dolaze jedan događaj koji ne samo da mogu čuti sve o najnovijim trendovima u mobilnim i računalnim tehnologijama, nego isto tako omogućava im da rade networking, odnosno da se povezuju, da nakon te konferencije se stvaraju partnerstva, da se radi poslovanje i da na taj način zapravo omogućimo im da na neki način vide neku budućnost u tome što rade. Da, znači ono što je jako bitno reći da ove godine ćemo malo promijeniti naš koncept u smislu da nećemo imati klasično uvodno predavanje, nego ćemo imati panel gdje ćemo pozvati eminentne ljude iz raznih drugih područja, znači ne ICT-a, koji će pričati na koji način je ICT tehnologija, prvenstveno u ovom slučaju mobilna tehnologija, promijenila njihov način poslovanja ali i života. Isto tako doći će čitav niz ljudi kako iz Hrvatske eminentnih predavača, tako i iz svijeta. Pa evo samo par da spomenem kolega Dalibor Kukulača iz Microsoft korporacije će doći i pričat će o novoj budućnosti zapravo VoIP-a, znači Voice over IP-a na mobilnim uređajima, na mobilnim tehnologijama, način na koji oni zapravo se na neki način malo suprotstavljaju tradicionalnim telekom operatorima, ali isto tako ćemo imati s druge strane i prisutne telekom operatore koji će pričati na koji način oni mijenjaju svoj način poslovanja, prilagođavaju se znači promjenama na tržištu i omogućavaju tvrtkama da budu konkurentni. Ono što moram napomenuti da ove godine imamo jednu posebnost zapravo, a to je da uz ono što tradicionalno radimo, a to je da svake godine podržavamo startupe, dakle odnosno timove gdje smo i mi kao Mobility Day konferencija partner takozvanog TVZ MC2, znači MC na kvadrat natjecanja, Mobile Challenge-a. Na Mobility Day konferenciji 5 timova sa Mobile Challenge TVZ-ovog natjecanja imat će priliku odraditi svoj pitch pred više od 400 ljudi i na taj način prezentirati svoja rješenja. Uz to planiramo i 3 radionice koje su vezane uz IoT, Internet of Things, i malo baš jedan kolega koji radi tu radionicu je IoT skraćenicu zapravo napisao u smislu 10TH, kao što znači na engleskom 10. konferencija Mobility Day. Uz to imat ćemo i radionicu o robotici, gdje ćemo sa kolegama znači, iz osnovne škole Popovača, odnosno iz Popovače robotičkog društva, napraviti jednu radionicu gdje će moći vidjeti svi sudionici na koji način se mogu ti roboti programirati. Čak i jedno malo natjecanje ćemo organizirati za one koji se uspiju prijaviti na tu radionicu, jer je znači, ulaz ograničen na 20-ak znači, sudionika, s obzirom da ne možemo više po tim radionicama napraviti. Ali isto tako ćemo raditi i još jednu radionicu za 3D printing gdje imamo posebnost predstavljanja jednog 3D printera koji je kompletno isprintan i napravljen u Hrvatskoj. Uz to, znači taj jedan dio, znači te radionice, tradicionalno imamo znači i razvojni trek gdje ćemo govoriti o razvoju mobilnih aplikacija, ali kad govorimo o mobilnim aplikacijama ne mislimo samo na mobilnim uređajima, nego se to radi kompletno, znači u bilo kojoj sferi života od wearables, znači da li da imam pametni telefon, pametni sat ili nosim na sebi nekakav senzor ili koristim znači laptop, tablet, znači bilo šta u tom smislu. Znači razvoj, na multiplatformski razvoj, na koji način ubrzati time to market, kako omogućiti, na primjer, ljudima koji nisu programeri, da oni naprave aplikacije koje će se koristiti u poslovanju ili u nekom drugom segmentu života i naravno onaj dio koji nam je isto tako bitan, kako razvijati aplikacije koje lagano mogu se mijenjati i znači održavati tokom vremena.
U četvrtom treku, znači koji je vezan za IT pro ljude, znači koji se bave o implementacijama i održavanju infrastrukture, tu će biti znači opet saznanja za raznih platformi i tehnologija od znači Microsofta, IBM-a, Oracle, na koji način moguće upravljati sa mobilnim uređajem, ali isto tako i čitavom infrastrukturom, optimizirati tu infrastrukturu i ono što je jako bitno, zaštititi je. Znači danas svim segmentima poslovanja i života svi govore o security, odnosno o sigurnosti i tu ćemo imati veliki naglasak upravo na tom dijelu. Glavna tema ovogodišnje konferencije je mobilnost posvuda, dakle u poslovanju, u edukaciji, u svakodnevnom životu. Prijave su otvorene skroz, znači do prije par dana prije same konferencije, odnosno do popunjenja znači naše kvote. Ove godine, kao što sam rekao, očekujemo 400 ljudi, već negdje 50% kotizacija je znači prodano, a ono što bih htio napomenuti da do 10.9. imamo jedan dosta veliki popust early bird ili za rane prijave gdje mogu polaznici jako povoljno zapravo nabaviti te kotizacije. Ne propustite najbolji ICT Toolum 10. po redu Mobility Day konferenciju i pridružite nam se 29.9. u hotelu Antunović u Zagrebu.